Nigicigo mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga anakorwo akimathira urumiriri munene ithurano-ini cia miaka ya hau gabere riu munini wa President William Ruto akionekana gucera mwena wa gicua-ini kaingi na kaingi niguo kuibaibia gikabu giake gia kura gitaru-ini giki. Umuthi Ruto akiamba hema kaunti-ini ya Taita Taveta na Kwale. Icera riake rikiambiriria na micemanio ya kwarĩrĩra mibango ya gukuria utonga wa gicigo giki muingi ukiheo mweke wa gutegemania mendekithia mao. Kwanza tunakushukuru kwa maendeleo ambayo mliyafanya ndani ya Kwale hii, ndani ya Kinango hii. Mipango yake ya bottom up, mipango ambayo tunauliza wananchi, ni mipango ambayo ni mipango hai. Narudisha ile port operation yote imepelekwa Nairobi na kule Naivasha, tunairudisha hapa Mombasa, ndio vijana wa hapa waendelee na ajira. Ruto ni ahinyĩrĩirie muingi kuiga atongoria ratiri-ini mbere ya githurano kinene kia mweri wa kanana niguo gwithema gukana cagura atongoria matari na kioneki. Lazima kuwe na mpango makusudi, deliberate, ya vile nafasi za ajira zitapatikana, na mumetoa mapendekezo hapa ya sectors ambayo tunaweza katika ile kuongoza dhamana ama value addition tuzalishe nafasi za ajira. Huyu jamaa ni jamaa mzuri, ana roho kubwa, anachekesha watu, ana wasma, anaongelesha watu na heshima na ana mipangilio. Gavana wa Kilifi Amason Kingi ni ang'etheire ndereti yegie ngucanio cia migunda mwena wa gicua-ini akiuga Ruto nowe ũngĩhota gũtuithania mathĩna maya. Ambaye alijitoa kutusaidia kupigana na vita vile si mwingine ni William Ruto. Baada ya kumlima, baada ya kumnyima kura, lakini wakati tunamhitaji hakukumbuka kwamba tulimlima huyu. Alisimama na mpwani. Ni mtu si mtu. Kungi na kuo ithũĩro-inĩ rĩa bũrũri mũtongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ni atongoririe kĩheri kia atongoria kuma ithũĩro rĩa bũrũri kũhũrĩra ndebe ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mwena ũcio makĩhinyĩrĩria ngwatanĩro ĩno nĩ ĩhotorete kũhonokia mũingĩ kumana na minyamariko ĩrĩa yumanĩte na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Tumesema tutapitisha kisheria, hakuna wakati wowote mkulima wa Kenya atanunua mbolea izidi shilingi 2,500. Tumsukume na nguvu yetu yote. Hii mkuu mmoja imebaki nje, aingie ndani ya State House, na atakapoingia tunamfuata, anakaa hapo miaka 10, tunasukuma yeye, tunatoa, na sisi tunabaki hapo ndani. Jamani tofauti. Huyu jamani wa remote control. Uhuru ameshika remote kwa mkono, anafinya left, jamani enda left. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũtwara kambĩini ciao kaunti-inĩ ya Mombasa na Kilifi mũthenya wa rũciũ.